Constitution to the Constitution of India and Autonomous State. Penengwe Indian Haropira Chokke Braisilo, as a Penengwe Bangatoma Penelis, Kipapondo, a Bransi Lidunkan Ibake, Akai Sarjay Gatat, retired IAS officer, Lapen, along with non APHL Silo Abetulo. Kivan Porpot, Studio Long Tank Monosar, Lapen Adun to the Tulam, Ambong Kang Ibake, Rengma Community Pen, Abel Sep, Pandame, along with Pandame Tank Mono, Lapen Adar Kang Ibakan Hello. Kursing timung lang APHL sino organizing secretary. Asi pele when itum da semet ka chathan ponchi ke laino rights atu tha rights ko pilo. Ledom kar bi alignment ke kelong anja or pulo. Asi itum kelong anja sunam lupi constitution pen lapen ra atum India aso by the tum kar bi long ke itum kar bi lapen tribal atum rights ko pilo la so putha. Tum chathan ponchi. Asi approximately sa pansi apor bi kon po la bang so rights aputha. Asi legal jurisprudence long pulo rights okay right is what you have to do it for me usia da keto rights pohor muke nili kilomeji doko pulo tamte hala na claim pinai doko ko na claim pinatu non for example ilitum fundamental rights alam itum chithan lo je freedom of religion labangso freedom of religion ke itum India a constitution lo itum pidar lo tidak oposi lake umat ne itum citizen tu mangko itum ophan ake no claim that ulo tamte hala constitution ate mesi itum apan inside mangko masuk putar sendiri kami pana prangsi ne patani pan sendiri apa ponos Cardon nono matke ilitu inglong ara atu kiduk det ke boy det atu aphan ke Lawang so kelong nangji ason rights po banglote ating ria bangke la election hood vote ki pi la hela rights abin nong ating ria bangke da hela ake the nai la dak pensi nang sapuri kacurita dak penno kelong leji apota dak penno kelong ya posita dak penno le cheplangi ke nang ke chogi junji ka chong dadji po aphan anseta dukan le nang doi po aphan seta kheti le klemi po aphan seta nang halamang so election hood nang right nang ke long nang dia son ke long vek dia phan nang hala vote ta pidun thek nang ji lan sin nang ke long dia son ta long ji non bisaralam ilitum contract Karbi lepen inglong arat atu aso asak si long dun de ko pio bosi la council atu lepen Assam government atu Karbi ang long arlutan nan chipu dun baretra contract akit ke pinchong ra kecil atu a contractor atu ampansi contract akit anki pi ko pio bor ko pio bosi contract aso silang teksedet itu mata dam nei la hela people contract aso silang teksedet apran ben ni tek det pc non tek te ake te Volvo penanji JCB penanji dampar penanji upide nang contract choklem dun un e la dampar nangi dovek nangi hala tendar anotis long masih tok to that Volvo ko ano gado, dampar ko ano gado, ko tractor ko ano gado, GCP ko tractor bang lihala ko pumayong, bulldozer ko ano gado, JCB ko ano gado, la ahisap si pidon teknik, la ansi kamlong ji, la pupuna dia ake plan atum lo, ane kese plan dia mi Guwahati so, Nagawa so, lagi kecil tu, Bihar pe, Rajasthan pe nanta do. Anke Karlen na pilo la sopo la so BJP RSS bongo sena atum Karlen na mabangke aso a contract jong si pirong pulatan te inglong arat tum te chuklem thek daji Planet group JCB ave pinda me akam pulatan te
ku pen gi hut akam pulotan te dur mus pen ke tok akam pulotan te ba the nei sita bulldozer chot ana pulotan te la ke ra atum an tribal tum an klem long det ko tribal dum klem long lo te lebar atum ku gi hut atum ta do opo arni ga chot do atum ta do opo alang litum da livelihood mane dak si anong ta dun ver long lok po anke ilitum amune datum karbiang long lo do epo north east ada su do epo di mahasawar lo do epo do etlo te itum yong si dak sirai krim bom lo te bang atum ye dak nang sirai long le depo la sinon ke itum ka sirai rit det ra na pikat et japan ha chennai ha kerala Rajasthan, Bangalore, Delhi, Maharashtra, lai hoi kapit kat etia pansi itu handa kontrak akete si kapin chom. In make ben take lor alam no da hala flyover ka sala di account da bi la normal ke kapit do lang no da khang jan lo la ko de mo phin lang no da ko la ke Frank Armji ke abidet ko mission senti papa abidet ko abidet chon da takalilang dak JCB pen lock si Volvo pen lock si claim lo crane ke pen lock si claim lo dak itu rong aso tum tribal tum lebar jok ta claim nu nong le da lebar tum kirung hur dia pot ke bang crane pen papirung je ama ili thang da support dun di ma itu poisa dak 237 240 crores la khoros lo da la 240 crores ke itum tribal de long dun de pin bang pon app lo plan ha bang lo apoisa amat lo tribal welfare ministry pen ke wang apoisa tribal dom pan pa pe plan nan pa pe chulong nan ko pan apoisa non ke chulong ke komanya mohon to komanya sorma komanya chukruborti komanya chohan apa ke claim tu abang ke ye la hello an ke non ke plan ke itum hala article 21 na thing pen itum aphan right to livelihood nang tum dak ke do si cholong nan ji po bang itu ke cholong le dat itum a right ke nang than pi pet le la le ni non ma ke la si ning ye to kero bilo sir ni nang lo ma to ko la pen non itum peneng we rengma community ben na stom no posi alang ni panon apor bikon po alang ni Arjulong Garbi alam da thek kusi la sene ni Garbi alam me chanju kontet po la sinon ilitum man jom akai sar jai ka than bon do je rights ka chini ne pen apot ilitum contract ke theke theta ke be ke chetum man piat lo six sidulong ang ke tok do ang deng ping koi tribal area pu puat no la pe la bangso a constitution ka pinchong ki thit ke thek bot pen matame la ke tribal la pen tribes atom han se ki penong pi hala la tu me chini la sinon rights dong si cici ne pulodante ile tum karbi chot kali lo da tribes atum an hill tribes atum ke do approximate ke do ta atum do oposi nang li kopine ning ke the dolang ma jong si tum ke the alidars tum sing by bomb election pe ai bomb lo pulodante mo ile tum ke do an a rights ta me mo an si hill chok si dejima la so puta la pen kwan si public atum citizen tum cherok tok ke do ngako chalo ke hai jega na pat mai ko pat to karbi la ne karbi alam lan theos da ahom lam ben ninge da body ko ahom alam ben mane nagamis ben ninge da ta chong asile pangoi ko আজি etu topic anatu moi bahut hukhi hoise jitu amar right to livelihood etu kotha to hol amar rights poato jenekoi etia comparing to town and hilly area etia amar tribal jitu hilly area thaka bilak jongoli buli koy ami jodi jetia lage ulai hetia jongoli buli koy কিন্তু জঙ্গলি তো কোনে আমাক জঙ্গলি বনাইছে এটা আমাৰ সারে এটা যেটো কৈছে জি বিলাকে ইয়াত রাইটস নাই হেতৰ হেতি আমাৰ রাইটস গুটে কাৰি লৈ ললে কাৰণ কোনে কৰিছে এইটো চৰকাৰে কৰিছে কাৰণ হেতিয়ে ৰুলস নিয়মটো আইনটো হেতি নীতিটো হেতিয়ে বনাইছে সরকার বিলাকে বনাইছে এটা সরকার বিলাকে আইনটো পালন কৰিব তো জেনেকা আমাৰ ৰেগমা ট্ৰাইব লিখা হুৰু মুৰু জাতি মাইনৰিটি হেডটো আমাৰ ক্ৰন্দন আমাৰ কান্দাটো হেতিটো
বন্ধ কৰি দিছে মানে এহেঁতৰ কামটো বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ ৰাইটছ দিবলৈ বিচাৰে নাই কাৰণ এটি যেটো জৰ নেকি যাওক আজি চাওকচোন আজি ডিফুট টাউনত ইমান চহৰ ডাঙৰ আছে গোটেই যেটো দোকানবিলাক চালেও গোটেই এহেঁতৰ যিকেইটা ৰাইটছ নাই ইয়াত ট্ৰেডিং লাইসেন্স হেঁটিয়ে চলাই আছে কন্ট্ৰাক্ট হেঁটিয়ে চলাই আছে এতিয়া চাকৰি বাকৰিও হেঁটিয়ে চলাই আছে তো আমাৰ ৰাইটছ ক'ত আছে ৰাইট ইকুৱেল ফৰ ল এই কিবা নিয়ম লগতেও নিয়মতেও ইকুৱেল হ'ব লাগে ধৰম ফালে ইকুৱেল হ'ব লাগে সব ফালে আমি ইকুৱেল হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ৰাইটছ এতিয়া ক'ত ধৰি লোৱা আমাৰ পাহাৰ এৰিয়াটো আজি মোৰ লগত আহা মোৰ লগৰ 2-3 মান আহিছে হিন্দী ৰাস্তাটো এনেকুৱা মানে আমাৰ যে সাৰে নিজেও ইলেকশন সময় এবাৰ গৈছে ইলেকশন আগত যেতিয়া এই খানাৰিক ঘটনা ঘটিছিলে সাৰে বহুত কষ্ট কৰি আমাক চাবলৈ গৈছে তাতে গৈ ই নিজে ৰাস্তাটো আমাৰ কন্ডিশন কেনেকা আছে এইটো খৰালি সময় কিন্তু এতিয়া বাৰিষা সময় কেনেকা আছে নিকা বানপানী আহি গ'ল দলং এটাও নাই অকল ৰেমা থকা নাই ফলে পাহাৰত কাৰ্বি আছে ৰেমা আছে একদম ইকুৱেল তাতে তো পাহাৰ লাইনটো এনেকুৱা এতিয়া মেডিকেল লাগে ডিসেন্ট্রি অকমান ডিসেন্ট্রি কাৰণে অকমান দৰব লব কাৰণেও 24 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে আৰু তাত খোজকাঢ়ি আহোঁতেতো মানুহ মৰি যায় আমাৰ ৰাইটছ ক'ত আছে কোনে ললে আৰু আজিকালি এজন মানুহে আমাৰ ট্ৰাইবাল মানুহটো এটা গ্ৰেজুৱেচন একজন গ্ৰেজুৱেচন লৈ পেলাই ডিগ্ৰী লৈ পেলাই গৈ এটা পিয়ৰ জুপিটাৰ পাবলৈ বহুত টান মানে একেবাৰে টান নাপায় তো আমাৰ ৰাইটছ ক'ত গ'ল এফালে আমাৰ ৰাইটছ আমাৰ কনস্টিটিউশন মতে আৰু আমাৰ এক্সপাৰ্ট সাৰে যেটো কৈছে ইমান বছৰৰ বছৰ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ ট্ৰাইবেল ফানত আহি আছে এইবিলাক ক'ত গ'ল একে ইউনিভাৰ্চিটি একে কলেজত গ্ৰেজুৱেচন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গোটে ডিগ্ৰী লৈ পেলাই আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহটো এই ডিগ্ৰী এইবিলাক লোৱাৰ পিছত ক'ত গুচি যায় কৰবাত নেকি ক'ত আছে বোলে অটো চলাইছে বোলে এইটো নিজৰ অটো নহয় লোকৰ অটো তাৰ পিছত ক'ত আছে বোলে কোনোবা গাহৰি কাটি আছে বোলে কোনোবা মুৰ্গী বেপাৰ কৰি আছে বোলে আৰু আনক চালেটো কি হয় যিবিলাক ইয়াত ৰাইট নাই হেতক চালেটো এজি গ্ৰেজুৱেচন হৈ গ'ল বলেটো কি কৰে ডাঙৰ বিজনেস কন্ট্ৰাক্টৰ হৈ গ'ল বোলে নাইবা আমুকা এৰিগা অফিচাৰ হৈ গ'ল ডিটি তেনেহলে আমাৰ ৰাইটছ ক'ত গ'ল আমি যদি আমাৰ নিজৰ বাৰ্থ প্লেছত নিজৰ জন্মস্থানত যদি জন্মভূমিত আমি যদি নিজৰ ৰাইটছ নাপায় আমি ক'ত যাম তো ইয়াত ভুলটো কোন আছে চৰকাৰে ভুল আছে এটা মিডিয়া গুছি গৈ আমাৰ পাহাৰ সাইডত গৈ চালেও নিজে গম পাব হেদি বাইক লৈ যাবলৈ কাম আছে দিগদাৰ আছে তো এনেকা 24 কিলোমিটাৰ যদি ইমান দূৰত এডুকেশনৰ মাৰ্ডাৰ কৰি আছে আমাৰ সাইডত কাৰণ এটা এমই স্কুল মাত্ৰ এই এতিয়া ৰেমা আছে কাৰ্বি আছে আদিবাসী আছে নেপালী আছে কিছুমান তাত এৰিয়াত এটা অকল একমাত্ৰ এমই স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল দিছে ফাংচন এৰিয়া তো তাত এটা এমই স্কুলত কিমান টিচাৰ আছে মাত্ৰ 3 জন টিচাৰ আছে তো এটো এডুকেশন মাৰ্ডাৰ হৈছে আমি কিমানবাৰ মেমৰেন্ডাম দিলো কাউন্সিলত তাত তথাপিও টিচাৰ পঠাই দিয়া নাই তো সবেটো বয়ামত আহি এতিয়া মানে মই এনেকৈ আপোনালোকৰ এৰিয়া হাই স্কুল কলেজে থাকিব লাগে সময়টো হৈ গ'ল কিন্তু এমই স্কুলো এটাহে আছে আৰু তাতো মাষ্টৰ নাই তিনজন মাত্ৰ আৰু এমই স্কুল বুলি ক'লে এমই স্কুল তো হলে ক্লাস 8 লৈকে না ক্লাস 8 পাস কৰা সময়টো লৰাটো কিমান লৰা বা ছোৱালী বয়সটো কিমান হ'ব এইটো 13 বছৰ নে 14 বছৰ হ'ব 14 বছৰ 13 বছৰ লৰা পাস কৰাৰ পাছত তেও কেনেকে খুজকাঢ়ি যাব আকৌ সেই ফাংচেৰবৰ পৰা একেবাৰে চিলনিজানতে কলেজ আছে হবলা চিলনিজানলৈকে কলেজ নাই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কিমান দূৰ হ'ব কিমান দূৰ 24 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ কেনেকে যাব এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাক এইটো এতিয়া 72 ইয়াৰ্স পাস হৈ গ'ল এই আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট থকা ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি আকৌ কয় শিক্ষিত ট্ৰাইবেল সকলেহে এইটো চব পাব লাগে বুলি কয় এতিয়া ট্ৰাইবেল সকলে খোজ কাঢ়িব যাব লাগিব বাচ্চা সৰু সৰু বাচ্চা সকলে স্কুল খোজ কাঢ়িব লাগিব কেনেকে পাৰিব সেইকাৰণে ড্ৰপ আউট হৈ যায় পঢ়িব নোৱাৰে
এতিয়া ৰিসেন্টলি যোৱা সপ্তাহ এই খোৱানি গাঁৱত এটা বুঢ়া মানুহ এই তাৰ ছোৱালীটো বৰপথাৰ কলেজত হৈছে তো সেই তাৰ নিজৰ ছোৱালীকে লৈ আহোঁতে ট্ৰেকাৰ ওপৰত বহিব নোৱাৰে যেনে তেনে ট্ৰেকাৰ ৰাস্তা এনেকা বেয়া ট্ৰেকাৰ ওপৰত এইটো মানুহ ভৰি দিবলৈ ঠাইও নাই ট্ৰেকাৰ ওপৰত কাৰণ গাড়ীয়ে নাই সব গাড়ী নাযায় যেন তেন ট্ৰেকাৰে এটা গৈ আছিলে এইটো ৰাস্তা এনেকা বেয়া মানুহ গোটেই মানুহ ঠিক এই বয়সীয়া মানুহ ট্ৰেকাৰ ওপৰত বহিওঁতে কি কৰে এই মানুহ ওপৰৰ পৰা পৰি গ'ল এতিয়াতো ডিমাপুৰ হস্পিটেলত আছে এটা ব্ৰেইন ভিতৰত মানে খুন জমা হৈ গ'ল তো তাক এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো হাজিৰা কৰা মানুহ দিনে হাজিৰা কৰা লাখ টকা লাগি গৈছে তো ক'ৰ পৰা পাৰিব ইয়াত মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো আপোনাক যে আপুনি কৈছে যে সরকার বিলাকে নেগলিজেন্স করে বা কৰি আছে বৰ্তমান গতিকে সরকাৰৰ কোনে বনায় who form the government whether the government is formed by itself or by the public এই কথাটো জানিব লাগিব না সেইকাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত আমি জানিব লাগিব যে খালি আমাৰ সরকার বিলাকে যদি ডেভেলপমেন্ট নকৰে বা ভিজিন নকৰে তেনেহলে পাব্লিক বিলাকে মানে চুপচাপ থাকিব লাগিব নেকি এইটো এইটো ডাঙৰ কোৱেশ্চন এইটো একদম ভাল প্ৰশ্ন এইটো আমি এতিয়া চৰকাৰৰ ব্লেম কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰে কোনে চৰকাৰ কৰিছে ৰাইজৰ হাতত আছে মোৰ হাতত আছে আপোনাৰ হাতত আছে আপুনি জানি বুজি পেলাই দেখি পেলাই নিজে চৰকাৰ বনাই দি আছে আজি চৰকাৰে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে ট্ৰিপল ইঞ্জিন বুলি কৈ আছে তো ট্ৰিপল ইঞ্জিন কৰিটো ডাবল নহয় ট্ৰিপল ইঞ্জিন কৰি পেলাই অকল যত নেকি নিজৰ মানুহ আছে যত নেকি ডেভেলপ এৰিয়া আছে তাতেহে ঘূৰাই কৰি আছে তো আমাৰ যিটো পাবলৈ ৰাইটস আছে আমাৰ এই যত নেকি ৰিমোট এৰিয়া আছে ইণ্টেৰিয়ৰ আছে সেইটোতো চাই দিয়া নাই তো বছৰৰ বছৰটো আমি গটো দি আছে কিন্তু এটা ৰাজ্য আমি হুই থাকিব নালাগে ৰাইজৰ নিজৰ ভুল আছে আমি জানি বুজি পেলাই নিজে মাৰ্ডাৰ কৰি আছে এইটো এক নম্বৰটো তো ৰাইজে সবে আজিকালি সবে কোনে থাকোঁতে আজি এই যেনিবা নজনা সকলেও আজি এনেকে টক শো আজি 6 schedule লাইভ টক শোত সাৰে আজি কিমান হল 461 ইমান লগে পাই গল তো তাক যদি আমি চাও তেনেহলে আমাৰ ৰাইজে অকৰা হৈ থাকিব নালাগে এতিয়ালৈকে আমি যদি ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে আপুনি ভাল কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে তেতিয়া আপুনি নিজে সরকারক ব্লেম কৰিব নালাগে বেয়া আছে বলে আপনি নিজে জুনটো সরকার বা জুন ক্যান্ডিডেট জুনটো অর্গানাইজেশন নাইবা জুনটো সংগঠনে স্ট্রং কে আমার রাইটস খাৰা কৰি আছে হেতু আমি সাপোর্ট কৰি তাক সরকারটো আমি বনাই দিব আৰু গণতান্ত্ৰিক হিচাপে আমি পাব্লিক বিলাকে এটা আমাৰ শক্তি আছে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি শক্তি আছে as per democratic norms we the citizen has got the right to form the government and can change the government that is our policy rights to ultimately public hokolor logote ase aja kongke la wrong rat atu belong siduk age itu alidar tum se novare kuku ni la solam ni neli alidar tum hanle neli ka support dun pukali henoda alidar tum hanle ni ka support dun pakali ba etu bea leader holok moi support kora boli nohoy kintu bea leader kor por ulaise ভাল লিডার হলেও বেয়া লিডার হলেও কোৰ পৰা উলাই মানে গাঁৱৰ পৰা উলাই ৰাইজৰ মাজৰ পৰা উলাই যদি সেই ৰাইজ যদি সব ভাল হয় সমাজ যদি ভাল হয় রাত তুমিও সি মেসেন পুলante e rong amuni tum an ta mesen pulante alidar ta hadat mesen alidar nang klang singji non ke alidar ka he no nang klang rong ti ke rong amuni ta to masi alidar akake no pa pe chon rong ti pe the rong ti la bu yo la pela itum hala lo long ta pori long lo if you want to look in the books also ami kitabot pai pau je মানে leader is not born it is chosen by the people etu জন্ম হোৱাৰ পৰা leader বুলি আমি নকৰে কিন্তু আমি বাছনি কৰা দে কাংবাই লাগলব কাংবাই হালাকাই লেগালংছে কোকসন্স আ leadership
কোন মানে মানুহজনক আমি লিডাৰ বনাব লাগে কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে নেচাৰ কেনেকুৱা আছে ক্যাৰেক্টাৰ কেনেকুৱা আছে তাক হে আমি লিডাৰটো বনাব লাগে না কিন্তু সেইটো মই বেছি জোৰ দিব খোজাটো ইলেক্ট কৰা কেনেকে কৰিব ভাল লিডাৰ আপুনি ইলেক্ট কৰা মানুহটো যদি বেয়া হয় কোন আৰু ভাল লিডাৰ ইলেক্ট কৰিব পাৰিব নহয় জানো সেইকাৰণে আসল আল্টিমেটলি টু গাঁৱৰ সব মানুহটোকে ভাল হ'ব লাগে প্ৰথমতে তেতিয়াহে ভাল মানুহ তাৰ পৰা ওলাব পাৰিব সব যদি এটা যদি ভাল মানুহ নহয় এতিয়া ভাল লিডাৰ ক'ত ভাল ওলাব পাৰিব তাৰ পৰা সেইকাৰণে আমি ইলেক্ট ভাল লিডাৰ বনাবলৈ হলে মানুহবিলাকে ভাল যিবিলাকে লিডাৰ বনোৱা হয় সেই মানুহবিলাক ভাল হ'ব লাগিব ভাল হ'বলৈ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব what steps should be taken by us দেই প্লাস এই প্ৰথমত awareness লাগিব নি awareness লাগিব এটা প্ৰশ্ন জ্ঞান লাগিব আৰু এই জ্ঞান বুলি কোৱা লগে লগে মই হেতুটো বেলেগ সাবজেক্ট নিচিনা হৈ যাব জ্ঞান আৰু সুকা এইটো বেলেগ ডিফারেন্ট বস্তু নলেজ কাৰ্বি এটুমকে হেদি পাছো বে ওলতে ৰি ও বুজি পুপু pacho bay ek ulo te ri u purong diki ani ke ri u purong lo te amunita ta bahaduri surong ko lage ani si be surong tiri ge besen gente sita alama bangara pugali suka aru gyani etu beleg bostu gyani suka manu teo jodi suka okol suka hoy gyani nohoy তেতিয়াহলে তেওঁ বেয়া কাম খুব কৰিব পাৰিব সুকা হলে অকল সুকা যদি হয় সব বেয়া কাম কৰিব পাৰিব বেয়া প্লেনিংও কৰিব পাৰিব বেয়া লিডাৰো হ'ব পাৰিব আৰু বেয়া লিডাৰ বনাবলৈ পাৰিব এই সুকা সকলে যদি অকল সুকা হয় কিন্তু সুকা লগতে জ্ঞানটো লাগে এইটো জ্ঞানটো যদি থাকে তেতিয়াহলে আপোনাৰ সেই আপোনাৰ সুকাটো আপুনি ভাল ভাল কামত লগাব পাৰিব যদি জ্ঞান যদি থাকে কিন্তু জ্ঞান যদি নাথাকে আপোনাৰ সুকাটো আপোনাৰ ক্লেভারনেস নাম কি কে আকাশে নো ফান্তা এন রং থাকলে নপয়ে লাসি ने हा आईएएस ट्रेनिंग होता हा मुसुरीता ने तुम निंगे लो सलाम ने लिसिया निंगे कादो बेटा अरिना चार्ट अब्दुल प्रॉब्लम हो India ada CPM IAS officer ada gitu director general anda yes punai pudun lasu ni hala taka ningye dam lo hello je all wise people are intelligent but all intelligent people are not wise nane keri gyan ke dua tumke kaddo ko beta gyan ke dua tumke reset lo seta ke reset atum le sok gyan ke do pukali ande itong jan ke do bang si kapa prangkiri mucok nangi kere chot kali kere chot kali mane intelligence chot English pen to download tadi not only intelligence but we need wisdom laile ani wisdom bolo ke lale subject apre lo non ne lini ye jelo what is wisdom po bang to kero pilosar tasilada itum sini nahi bang kan lo itum public atum tasia pinal tum pulo leader se chok si aja tum pulo rata chok si pulo kedi ande lo longai tum pulo leader songja pan kumalo pinchong public tum kedi public tum suka pinchong ke ame thage leader ko chipuni deji non em puno cm puno mp mla puno tamili lasi ratum si ki pahai tangte ke chok chi ratum ka chok chi lo te leader man pura chok chi lo rata chok chi lo lasi ki pa chok li ni pulo tangte ke nam sa ke kam ma pilo pote awareness tum lam je thanang ko aron lam je thanang ko tum arong dam pe tum ma ke me ale tum je than si dak ne aku ninge tum thuen tu hadi non tum ka do eta pulo je rat atum mesen sete leader ka me thek thek pulo seta aku do thulan hala leader bang ta lata ne le ka hino gali rat se hino si ni phan tanang pa hino dak pu uni nang leader man therapy ke nang rat atum yo si heno dak pulo tangte rat kapi mejita nang leader bang si kamchen nang yan de pe bolo nang khan de non itum kar biang long ge ya kar biang long le
ক'ব নালাগে বেয়া পাব দেই নহ'লে ভোট নিদিব সেইকাৰণে বেয়া কাম সেই ৰাইজে বেয়া কাম কৰি থাকিলেও একো নকয় ভোট নাপাব বুলি এনেকুৱা ভোট নাপাব বুলি পেলাই কৰি পেলাই আমাৰ কাৰ্বি আংলং এতিয়া চুক্তিও চলাই চুক্তি চহী কৰাৰ আগত বন্দুক লৈ পেলাই 12 বছৰ 13 বছৰ জংঘলত থাকিলে 25 বছৰ জংঘলত থাকিলে বন্দুক সব লৈ পেলাই ঘূৰি আহি পেলাই ওলাই আহি পেলাই চহী কৰিছে কেচি সকলক মানে নন ট্ৰাইবেল সকলক 10টা এৰিয়াটো দি দিব লাগে বুলি চহী কৰিলে এইটো ভাল কোৱালিটি হৈছে নেকি তেতিয়াহ'লে right to livelihood is right তেতিয়াহ'লে right to livelihood kaplang bodo na tu kaplang dia kasini ne pologa dila lasi la itum dodon te phala bang so nande elected leaders tum ta dole phala so la ka so hi people dodon clip leaders to kroi du ne ne ngi are nang tin ngai koi ra phod ang tum jonghol dolo itu mah det ke pijok di kusi ang non det ke tim ke bang ban pidet na pun adu soi rong song ne itu nang produm de kusi pun lagi CMEM minister MP tum ta kali wala alang itu sigi nang yin kan ngi nang ya tum lo gante non alang itu ta soi dun rong pe pon soi dun rong mane right to livelihood ke phalang tum lo ke la pena jok si non itu jok ta ke sakori long le ke hodi ante contract talong le ke di contract adilo sa kala job card along job card along le non job card pusi long po non Volvo pen BC JCB gas ye claim na na job card se kam do ilang wala kam awala job card masih akam de lo non ke akhiru bilo la si ilitum da kachini nam nai ban ka lang lo aprang si ke ining da mise nei ining mise lo pulo am se ra thani hon te gi number 1 la ke khala am pen on do long sidang po na pen rights ko hor mu ke tum chini nam po rights ke constitution long la po ka pin chong tap kali government of India ka pin chong na ko kalam te ba ke itum rat atum tame balance mate isi angriang government kaching thur pen ke do thek je par lasi itum adyat tai long theji la pen itum adyat ke thek ke ya faida na ong ji adyat arat aso phansi chenek otlo warsai pipi ki paduk li thu muchot polotam de school ayam abi polotam de itum a citizen ba ilitum ke ilitum chingthur de kre ko kosom scientist chimanun ko kosom se engineer chimanun ko kosom se ilitum thetan ason itum doctor punon pharmacist punon an ton itum de mesen tum ke ban ko unelo lage la se chini nam na ya ba ka hello rat atum kachini ni atum si ko na pologate ilitum kachini tum si apa olam thana pan ko lo la hello la lo pologate ilitum etia jokon ko to akiro pilo ku sar thanda la pelo ku kote abel matame non la si kursing te mu lo na thupi po la si ilitum nogri non ban thupi lo dan mo ke rights alam thane lo rights ke kopi ma suppose la neli mobile no la neli mobile ke neli lo em ku komate bang jong si nang ki pon jok lo tam ke ne rights ke hala si ka voided lo ke di hala si pai lo ke di neli mobile chelong nai ma chelong nai di I have to get back my mobile ne because it belong to me ne li si ban neli se em ku lo ke apot si non karbiang long ta lason thot lo context je ili tum hasi siksidur ke na pano ko inde itu long le pela goreng wasa development ason anda sakuri anda itu silong nang bedi komat lo ke itu mana ke khidun ke halal itu ke chira nai ba ibe ke chitung lo ke di illegal kan sila itu ma rights na enjoy dun mo itu ma ke long nang je hormone na tum nang chong dun mo la ke stop ji pulo tam de la high pen ke jogi pote itu mission ani da itu invite na ke ke ka ma mas men ke man bai ka to la sinon timung sa holong ne kita bang tung ba ka judan tung ba la hello nang le ka chinia teng pe nogri ka tum ko puson men si itum along ri along a contribution ne lubok tame thektheda tame seta muni ra tum isidu lubok thektheda kusita aning le mesen no pote ime thana khe phanchara pon theji ba longri long pa na bang so a contribution nang hin ben koson si itum idunang kon itum itum karya long pa nang le ka chinia teng ko koson citizen tu non for example akhirnya oleh nang klaim reta dudu joy nang pumai tu siam tu nang long nang siata dudu joy nang pumai tu cek hendu na cecok pun nang bukan kali ada constitution dan law kan itu manja kalau nang piepot kitang dulu kopi pun itu cihar jangan itu
seputar citizen alam lebih nagorik alam nagorik si nagorik mana citizen alam angke ini tum Karbi Anglong ke senior citizen atau tidak kita kiri dulu setelah itu Karbi Anglong milih non kececer dah itu senior citizen enangan tu mangke ciri dia suka menit fan tip mason tegam lo nela si tambar nang ko litung rights along nasilang kumati 6 sidul paragraph to sub paragraph 7 of pen ilitung high court long case bilu high date halabang so long ke halabang so committee sengalong ko malapotang senior citizen untadu kalau so senior citizen tu people opinion itu tu so ke rights lu mati sini kopia posi ASEAN tong sih ada oh la solam masih la lu kajian ini la sila bangso senior citizen atun jom si kargia kefan inglo kefan contribution do claim si pulo tang hala claim lo kente people lang tum do so kente jom si labang soa contribution yang tum pacun take that person de ratum alang ko manar chuji ma dar isi daman kami ni hai labang soa contribution jong si ini tum han ban de person te pini ani tum tok suda do jok ko ini jok ko ji ke sita labang so contribution alang tum take de la jok si pini tum tok suda do nang isi example dah kini jong tulang society ba ham phang si tum chansi large polotante ili tum isi a constitution back nahi asi constitution long itum freedom of speech ana bilomati for example komadia bang khubang se corruption claim ra kote itum dodun joy na koma dodun joy lo ta ke no claim o komadia bang khu jong si chai long da in huare lo asona sono gari motor pen check lo bike ta ning hupona re lo chini ko se na nang ni je do na ede for example lalu kalau kita tengok pilo, kan huap thailand di bombo, doso joko, society lo, ang heke ko pilo kote laso area ke chohupi kumari pusi ceta jera tu, lasong thot situm, ili tu malong bilong kami, non council cari bom atum puno, lape lason tempo atum de, ili tu kelong nanya son ami pilo, om tu atum people of them exactly, non laso kan. Kalau sebut harga nana ni engage ko deh, contribution senior citizen atum. Citizen itu contribution. Citizen punya non itu masyarakat citizen, Bharatiya nagorik lo, Indra nagorik lo orang kita. Alam ini nangjalo, Guwahati High Court per case nampak high alam lagi contribution mana lo, je council itu ciklojan Trump kemudian bangkot tu murder kiri. Isi contribution lo sah. Halah bangsa contribution lo, kayak aku komando han, aku lepek juga. Halah aku saran piculo, isi alam lo, lasohar muan lo protente. Ke bakero na bangana ko matidi non ke bakero na bang kumalo putanga komiti dolo hala tu people rada pan pini bak ke kete itu menglong sopan bak ke kete hala bang so ke bak naing ke kumalo pulutang ke hala bang so drafting komiti long ke do bang ko tum sipini ke contribution pi thik nei ko sa opinion de pide lo kete non sar mangela ke responsibility lo sar contribution ke lo sar ke 6 dola ja ko tum hanan than lo constitution lo nan than lo CRPC lo nan than lo IPC lo nang than lo, Assam Police nang than lo, la pen Assam la land law nang than lo, KTSO में nang than नहीं पुगे तो माना rights nang than lo कहते लगे, contribution lo था, सिद्धा पिनी lo सोना contribution lo पिने ना, नॉन बैंक के रास 6 दो paragraph तो सब paragraph 7 ना बैंक के में सोचिए तुम पिनी अंडा कर दिया रहा हम contribution देखे थे लो, इंग्लिश हम contribution भी देखे थे लो, 6 दो टेन के लगे पिलो, नंग में ना, right अब आके नंग तुम तक Cicini nanti kursi labang solo ke silam ni pun kete. Nang tuma farman lo pu, nang tuma jakong lo. Wah pandi tuma nang tulis video ke silam kete. Kumalat dah ke. Non itu sar panggil jai kata ke bilo contribution abi. Contribution sar mana itu? Responsibility ke sar lama itu. Nadai ni thon isi question rat pan thana boy. Oh thana. Lasi non panggil elected, pen elected kali, kang waitan pen non council do bom tu MP punon MLA punon, la pen IM punon CM punon NSC tu bang, deh, lake alam tum responsibility, arpu la pen ang hor ke claim pen naya tum ke alam itu dulu, deh, jun bila ke already elected whole, members whole, bila ke nissoy mane
গুৰুত্ব লৈ পেলাই মানে কাম বিলাকে কৰিব লাগিব ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্ৰত বা আইন ল মেকিং মেটাৰত যি হলেও এইবিলাকে কৰিব লাগিব আৰু বাকি ইছিয়া গ্ৰুপ আতমাকে নয়তো অপজিশন আতমাকে কপি সে কেদোমা লা পাকলা নিমম লাগে আদে নন কেচক থেকে কপি পলো के क्लेम नहीं तुम क्लेम कर दी क्लेम कर दो दी अंदर तुम क्लेम कर दो पोते aku को हाइटला मारा तुम lalu non तुम कर कच्चा सुनेंगे दा सिलों ni tak pernah ni fanung to sudah po hala bangso drafting committee lo amen de to mane lipi amen sun selo kapela ni sulpo hala bangso drafting committee lo amen do tum ke la ke itum englo maso karbi itu maso society lo hala ke pila rengma na do jadi khang rengma lo bete kalang lo jadi thang rengma ma kali bo ki bola ki di hala itum karbi itum dolo englo maso tum than sa committee senglo di masa da dolo sta hala bangso contribution bangke uben pulo mati di hala bangso bangke pinyani rara panalan tum responsibility bangkalan tum bang cepong right flow amat pinyani yang tas yang tong cipi ahe non tas yang tong cipi ahe lapel la sola mangi pilo itu makar bi pening lo so tum ta nimena right lo la tum si claim the debt pinyani ta la tum han puhai na hobe puhai he majak ta pini puhai na te chok che komala putan de jayega thar se ban ko punan ko pini top so stam jayega thar ke tieso men thai ole se hala ke tieso ben si amen ke de dat jayega thar sa pilo responsibility ke bang che kemelo alam ni a responsibility alam ke claim nang ye sa kan kemelo ke pachu nai komala ke pachu nai komala election ke hai tu ke pachu nai election ke hai tu no kente khada election ke hai tu komala to tan MLA ta do EM ta do MP ta do MS la pilo putan da hala council lo ke claim tu ma do lo kente ese MBC tu mata step pini yani ta la bangso responsibility mangalang tu nangke ede delo adai komala putan te tu ma sarje ta jayega than on the contribution agla te hala ke do hala drafting committee lo kopila contribution ipinde kar dia ke tan nang tangka pi urutan ho kupine ni ralo gale contribution kali laga duty le government le duty le contribution bolte pilo kar dia ke mate inglo ma ke ban kupila ke pachu hala se responsibility contribution bi gadi hala non isilam otom master pachu ndelo mandelo putan contribution lo ke inglo aso mas contribution lo ke contribution bohong dong sungai cingin data है ना contribution buke kopine ini तुम jung पे तमे काम के में बात साइ के में था के बात claim oh last contribution bi ke ana postu amen ana hala rat ana jak kong ben ke claim dun dor maha chu che pin pen la vanzi contribution la sila son dola itu no la si arju pa me nang ni no muni tu chini nahi la si pini area ta la bang solam ai tum deep joy la na 5 years lo pini la bang solam deep joy karju nahi ge itu sa jayega thar pan gali hala drafting committee lo atum rat no arjum kha hai nan tu people opini code of an tum chela side rat khana rat khana ku na tu je itum ke la bang so rat itum han do be itum as itum han code pe order nang pilo la si code pan itum chela nahi pu as bijoy hasire pulo job sinan tum code of han nan tum lam job sinan arjuje state government sorna arjuje government arjuje pote nan tum code chela samay pote komala chela samay ke council tum lo kehte kalang ipo chela samay kehte responsibility la tum cepam ene de pini la tum kumara pan apte tum inglong aso tum responsibility rat tum tum kete kala metanga right right hai claim de dat pini bas itu pini ani hidup lo kete itu nang la lo kete 72 years pini kar dia tum amat plaster hampir so polo kete labang so right itu hanan kam pe polo la pe do chula itu malong ke do right se mukade kar dia tum long ne peneng ke tang election alam se thana ko election la itum se thana ko kar dia wrong arong tim ta kar dia tum pilo sang thane arong tim job card ta 100 days long le job card ke long itum siddo o hala tum han malo thane ke responsibility a duty ko malo te council tum ke lage council la EM ipai tu pola khan dhere kente nang tu eklem da tum job card ningka ni silong ni pharolong nanji pinia ni kar bi tum long mate long so tum long mate a job card on cry
laka right tham the polo ke pachini ne polo kente non sano ne sang than ne malante responsibility kente hala ki hai tum thanam pu kente sang than long le a duty la tum sang than long le mat kente ipolo sang than ne jo la hai le tum ke la si tum fan la hai a right na pachini ne job se tum kar bi pen cheng long lo so tum pini an ta dugal de sakuri gelong de sakuri no tum long de de kente contract long de contract ko sono nian han po dar ni tum habar ke ha hospital one 50 lakhs bon building laban so building ki me dar kar biang lo so tum ta claim fake ke na guwahati pen manang ni ke mupen gulo ke tum sa gulo ke ki duk i ke dar 50 lakhs tum han dar development nang lelo atangka pon tuha guwahati gote tum han pilo ali dola ke kumalo building he ki po kumalo akelo ke pachale po kumalo ayesa EPC lapen SCS nangaman po doktor nangaman po hala bang sosumas nangaman po hala sosumas di henti meji ki po foreign pachale jam po itu mi unil ke ek puchar busdak itu mi unil so pe yunji kumalo tante pangke cheso to na sila ke tum chini nang po non pen make itum komane bang pujong si eklam chok sila pote aprangsi ke aroman te pen isi tong si bidang nang po race yo was de ituma se bang race junang po ang tong si bidang po da ajak kong dulu constitution pen itum jakong en nang po claim ba claim less step by step itum tam nang po la si non make itum la awareness ki pie bang ke continuously si itum pipong nang po la si bang dok sila pe ini tum a rights nang si job apa itum piniarita kami tum asien tom pavilion dela inglo so tum pini chetana bako MSc bang pitum non nang hiun bongo ba stay tum piniarita komal ershak tum satna isong bang pininje bang dulu lata itu rights ke chini ko ke chini det da tum do chujo ke cheso tum da election thulong le tai tum sa kam sta pini tum kar bitum ba bangso ka chini fan pini anta bori ela bori sa election alam nang le ro pase non ngen ka ko ninge tu det ready MSc abang ke la ke 6 schedule ateng ban si ke claim lo 6 schedule pulo te la ke tribal atu ma phanana pulo apharman lo aphan chonana tribal ka lie tum phan ke asapta avek pulo piuni seta pidet lo 6 schedule pe phuk tam lo nei 6 schedule pe phuk det apike hala MLA la pen MP ang hoita no labang kapi phuk thu joy mu chot lo labang ke athe mahala MP MLA ka reserve ta 6 schedule po chalana 6 schedule abinong ang hoy bang pi phuk et ante hala MLA pen MP ke kapi phuk joy pik lo la si la BJP atom non ke claim bang ke mo BJP ta lo Congress ta lo National Party atom bang ke non MLA election banglote alang litum MLA atike keche atom han pi vek ko lage theklo alam lo ke la ki pi vek ya phansi delimitation han ka pe hai joy ke ya phansi claim wrong lo non elite ba kere me me bangala hello MLA election ho BJP Congress bal National Party atom ke Bukajan constituency Hauraghat constituency lapen Rongkhang constituency ke kecil tu hansi tiket pidet tu lagi. Non kapirin mimi alam ke. Aye bang po MLA yang bong karbia tu bang mimi wedding non. Na presialam ni dak na alam ni kan ni salam ni kini tu lah. Contribution. National Party to a contribution ke non tribal to nasi contribution so. Inglong so mana contribution ni non la MSc bang pi komala contribution ke lagi. Inglong masuk tu macam kongsi komala contribution ke thata komala kutan te non tribal from sit thata lo laso ke thata so komala hidup ke tu inglong so tu sakuri komala lo pikir kalau tu si contribution lo ke nanti non sakuri contract komala contribution le pi non son glass corner mala ke contribution le pikir Srimongol mala contribution le pikir council tu lo ke CME tu lo ke contribution lo betul hai kente itu mah raci banget kecil pidam curu ya entahlah tumsi ini yang ke minggu kursi pula lesin non
labang so contribution alama puthak labang so right alama puthak dong ASEAN to je pap dun hai he program de ne thek utam ho ni ACS first class tam ho ne Padmasri ke long tam ho ne doctorate ke rong la kali abe doctorate ke long ma fan long ke nang khe phana chelam exer nang Padmasri long ka nang khe phana chelam exer kitlen exer abang sinang Padmasri de nei nang khe phan tek nang khe phan nang lami je Padmasri de kilo le dola bente mali abi lagi nang mina phan junjung ale dui sta khe phan abi ale khe phan jong se ale dolo protang te nang li ninje hai nang ko laki nitum inglong so right inglong so to maja kom laki la long le pata piune laki ula sola mang ninje hai nei biyan ninje hai ni itu mas senior citizen to ninje hai bang kumalo kan ninje hai ke ulang to itu sa ke ga has Samsung sing ke ka nan si song non malo ninje hai bang ro pinian ni anta ke je so men thanai pu hang salang hai bang dong kumalo leader lo ninje hai nusa ke ga ni tapi ni ninje hai jalan ni rights pilih fan rights nan kan tribal unity ko dahala national party bi ni hai he hai hilo di hai hilo national tumge akhira tumge election tribal an chelan pe nahi ko ni hai he la tu hai hilo la somsi ke hai he jok itu bitu lo gen tenno kumalo bitu ke tulira mo ha hai plan utang karbi long so tong plan u ko pupuma foreign sing be building ki mara tong apa plan u pupuma kan karbi akhe tum 90% mat plus tar hodai tum sa ni pupuma highway di dalam bangkong si building hand tim lo na asam lo dalam plan district lo ini highway di dalam sok asam tai sama side de mat plus tar se tek lo le kumalo sok se gerte ini tum kan waya tum rada tum lo la somne kan si tum waya le waya la ke adai kumal nang di pen ni rada tum sa dai por dum pasi dum ne ve champon ke la rights law te tum ke law nang jia sonamu anmo la ke government tum inut baini pele ka pinchong hormu kali la ke bang government of India pensi ke pinchong hormu binat pot ili tum la si constitution law pipine in chap ni rom atai tum chali pon unei athe tum chali le program te itum mo apora le rok te tum ka chadang utar te chute asi tum la hai itum constitution la pen ason itum CRPC ponon IPC ponon itum chali pon bom nang ponon ve kimi itum lale pute itum mo hempre ka chahan pandai itum thekde chi lalo lasi citizen apu thak itum chan lo right citizen pute arona tan ki choklim pen ki dulum no abang pu pansi citizen pun lake citizen pin nom dak ke dulum ve ka bang pu si constitution pen ko pima government of India pen pi asona mu an enjoy long chaji ba latum silong chaji kona ni antana det pen ke bang tangke long le la tum chini nang ko la pen voters isia bang ke la lo itum voters itum public atum lo la simo pen pulo leaders kang wai long itum voters atum ba itum public atum at pick la itum jong si klem pe me pulo takte la ke kivir na tusi dam lo no la por la itum karbi la pen ka prek track itum tame itum adet ke pejok ye pan itum por la la si che song kon paminam ko ase pang tang kon aku as apart all of pinengwe talks to 162 to the Constitution of India and Autonomous State episode 461 on Ajit Tongdo la kaya sar jaga thar retired IAS officer la pen Rengma community pen Abel Sep la pen APHLC organizing secretary Kosing Timu nala tum bang thom pandame na dak studio long pinengwe lam thena chipa choi no bot nala tum to ga be pandame akero bi par piglo la pen no la bangke pinengwe nang kelang no korte la pen jeto pandame nilihin pen tuning dilo abang so talk show bang tum share ikha la pen share lo tante itu indang pon pompo chini pon pompo reset ko itu edaki pe jog ya sai itu indang pompo asi kadoga be nang kala na korte je to maname ani itu ma talk show lo panse kang tono kadoga be to maname ajo